Nana Amoateng yala ya hine no. Otunifa ya hine no. Otu bonkuma ya hine no. Ohine kasiye. Obiala hine yala ya hine no. Sole wako ohine. Ohine yala ya hine. Ohine yala ya hine no. Awo obiala ya hine. Awo sanyo. Ohine yala ya hine no. Nana Amoateng otosu na ye yala ya hine no. Otunifa ya hine no. Otu bonkuma ya hine no. Ohine kasiye. Obiala hine yala ya hine no. Sole wako nane. Ohine yala ya hine no. Ohine yala ya hine no. Awo obiala hine. Awo sanyo. Aya fanframa kasa. Baffour de waye bipa. Nse mfie numo bae waye ono so ne de pa nti wabae no na kese on chare de nenso so no buntuo kakra ya abeja achiro Nana Baffour Amoateng to so na enim se nani so ade huna ode betina konwa so no esun ye ono na mu no say na nyame bo no so obedi akonya obu obia so ye pani so ya kora obu obia no obi nso a o ma ye ohini mpo na openka bomu oye nte bia obre no ho ase ohuni pamobo obai watimi aye aka obia bom ebi omomo wa amanoni omomo wa akwantu mo ba bia se bibisi edwabo bibia obia aba tiene okoja achi na ebodwa behuni pa wo pa empo eyeye kura edom edi nachi edom a omuwa kwantu mo dom mo Jachie omu nyina be kabom no mu di nachi enti ese de okojachi a amane ne amame yentoto na se wo ho bibia da sane yeseda bibia kama Jachie Amoateng nana woni kredie no papa pantina ne ubedi acha watina na unu kredie nti ube nyina cho Jachie Amoateng unu kredie nti nana ube nyina cho nana Amoateng ube nyina cha Otumfuo Kyeame Payin nana ube nyina cha nana Amoateng Jachie ube nyina cha nana unu kredie nti nana ube nyina cho nana ube nyina cha Otumfuo Kyeame Payin Amoateng ube nyina cha waye mienti nana ube nyina cha nana unu kredie nti nana ube nyina cha Mfie numu ani na onyankropon ne nananoma da Roma Jachie-hene na setu ababiu ma kwan ma owura Peter Opon ana oye deshebrantie wo Jachie nananoma tenakonya si bibi kire no se ommeso ne nananum tuo mu se Jachie-hene Stool to for tankase kantase ka kuni pa na me Baffour Amoateng to kai ana na me ko do bitu ana na me wo fa ne Baffour Kwaku Amoateng otoso miensa so pa ana na me ba so beba ana da dey adu no so usami ya be nso mo awia mo o de ka so sam e ha wanta o to kase Ahinsie yi de enigye sonko ba Jachie mamu free se Baffour Amoateng otoso miensa dane toye no ekuro no dampan kakra enu nti ekame se kuromu no nyina ede odo ne ahokeka tai owura opi a ofa din Baffour Kwaku Amoateng otoso 9 a na eche se nyuma pa ne ofa yoye no enu ana obeto aso ahinsem ne de ba ye ne eden so ne nyame ne ye boafo Senti bibia ye boko edidi si akonya so no na enye easy yakopon ala Roma ewade boye chidom
na bibia eye boko yes starting de na yesem bebre ba nyame bie kwan no mo Otumfuo ka se ese fata se wona akoma ni bia bibia eye boko Baffour ahini fiti ase nimu ana ofi ase keka abusuamu ni nyina epo mu titiri ni won mu a akonya ne toye no won pribie me no bibedi akonya no banye mfi aduanan nti ohena na mene ne ti akonya so no ono 2013 ya na ofiri mu akonya to a obi a peso obi pebi ya di nti akoye manso sam so no nyankopon adom manso ni nyina akwa wieye ema Jachie-hene asese wote akonya so ya frɛ no Nana Kwaku Amoateng IV 9 ono na gebu asem de ma no a obeka me ho 2019 ena obeka me ho se Jachie-hene obai watimi aya aka obi abom ebi omomo wa amanoni omomo wa akwantu mo baabia se bibisi edwabo bibia obi aba tiene okoja achi ne ebodwa behu nipa wo pa empo eyeye kra edom edinachi edom a omu wa akwantu mo dom omu Jachie omu nyina bekabom no mu dinachi enti ese de okoja achi a amane ne amame yentoto na se wo ho ye frame Jachie Amoateng na me ho kan so Nana Amecha Nana Amoateng the first Nana me eninti na meti he Baffour Amoateng a otisisi no Nana Kwaku na otiso enti no oye ne Nana me na bra ye ba be hunu Baffour na yeni ni di nkomo no ka kire se opese odi ni 5th anniversary se tie bia ye beba ni abebo na chiridom. The little that I know I'm abe hunu Baffour Baffour Kwaku Amoateng otoso 9 osiso he's just very humble human being. That's the best way to describe him. Said ye asanteman yura Otumfuo sa hemfo no ko no makoso ya kira no a o say monko na monko som na mo so asom. Go and serve your people so that your people will serve you. It's just a noble idea. And mobile krom ha mo amotimi hunu say the kroma no said you must ta na chi ni nyina ye som pa o de som kroma no ofa nkola sebesebe mu ye nyanka e wo street team by me busebusa some of those things will touch your heart, can just melt your heart. Say o hwe dwumadi a odi a o kro no mu a ma kro no mani nyina obi a edi na chi na yemfa odo mebo odo na onkwaso se de omadi ho adanse no si afiri onipa num ene ko nyame aso na onkwaso edamwase Nana dana no di wo kro dua mu no ba ye na ne ma no ba bi obekọ bia no mdi na chi ba bi obekọ bia no mdi na chi da ko ye ko se wi a ye ba ya ne ma na tena ase se ye pese ye kan ye hu bum se ba akofo ye made na ye tai ba afo chi na hene ye fefe nti omu tena ase omke ne ma bo mu na ena omu frɛ me na omu de to me na so nso meta mu chi ba ye so ye nyina ya bona na chi do yenti a okwa na ye bona chi dom ene se ne nwuma pa ene no nokuredie na abotre na hofama ene do manipa enti no ena ba bi obekọ bia no ana edi na chi ne ye bo osi edi na chi na na chi nso a ye die no ni buo obu nipa odo nipa openipa ohwohwo nipa ompo obia basam empo edoma egu no so no enye ono nko ane ma nkrofo ma me a meka ho sesi ya ye hye ma me wa he me ba eka ho onyi obi amfrim ni nyina nti ana ya papa no ye de obuo ene wodo adwen kro ne akoma kro se ba bi obekọ bia no esum mu o ehan mu
yale mo empanyimfo se yekɔko a esai ne yi yale afiri se yale ni wa ba bi obekɔ bia yedi nachi ne me kwa ne se nana won kwa so daa Baffour Amoateng otoso 9 nana won kwa so daa ye de nyame ase se nyame abo ho ban ma wo bedi wo mfie num na ye de mfie num ye nim se nyame de mfie wo ha besa ka wo mfie ho Amoateng akonya ne so emma ye din se akonya kasie so emom je bibia wo mu a otan wo mu ene oya ne ani blebele wo mu enso na ne de bedi ade so ye bo na chiri dom pa ma ani gia ba na afem a na ni ji pa se wo ba bedi ade no di ade no so ya ka die bie no a ye de ama no fi se de obedon de obeta no so de obeta no ye si wiase de wo nyina do wa due oba nche pi mfie num ni ade ba ko di kan wa ya mana ye fe ne se waka ekrom ha mrantie ene mabawa ene mpanifo no akan ya bompa se de ni su ene ne pai ene se de osi se Baffour Amoateng otoso miensa no anya me wonwa se obenyini ya Baffour Amoateng otoso miensa free mo no yedi na chi emma Baffour Amoateng otoso 9 se ono ena komedi hene ono na mu no em se na nyame bo no se obedi akonya o se me ka se nkwalabrem oyare kakra oyare ye no ekwan afa so ye sa na yare che obedi akonya ye hwe na enyi ekire nipa obehwe no ekire se ye wonsuo ensia atwa Jachie wanhia ye nko se nsuo no nyina bi na ye famla nsuo nsia na se bia ba no ka nyina abom no de ye aduro na ye de dware no eno ana na moto no na ode ti akonya so ese nyame ahia no fetete kwasa de we ni ho no ma menyini se obi anka yan hia ne bobi ana o medi akonya bia bibi ni de so da akere nka sa na me ntimi ma nti ono de nyame ahia no nyame aye ntoto na ma ye so ono ba bedi Jachie so na ba bedi Jachie so ne kra manda adwen hia no po me hunu se sa bia we be ba biginin nti ye ba sa na se aye enije na aye mroso bebre ibedu ye ne de enije ne de mitimenka minim se ni nyina Jachie de obi o wa bia wonim de me nana yasu buodre nana Amoateng yasu buodro waye kanta manto amansani wo waye kanta manto amansani wo nana Amoateng yasu buodro nana yasu buodre nana yasu buodro waye kanta manto amansani wo waye kanta manto amansani wo nana Amoateng yasu buodro nana yasu huofe Baffour Amoateng yasu huofo waye kanta manto amansani wa waye kanta manto amansani wo nana Amoateng yasu huofo enam se oye obi a onim de na wasua de akonkan ti ofiri mpuntunyuma pi ase wo Jachie ne ne mpatam wo baaye oni bia nsi Jachie ha enkosudwuma ye ya akwan kuro mu akwan na meka ni nyina no nyame adom akoso enema wa ye doso mfie num ni se fa bebia ye jae nan a public toilet ni ade be mfie num ni be nan num kra na osisi wo kroma se bebia e di agro se nam empanifo kakra e wo kroma no e kai ti bon bebia e di agro te se astro tef nyina ye big market wo kroma ye nema bebre ye nim se nana etumpo de ebebem Baffour de waye bi pa nse mfie num bae waye ono so ne de pa edikan obae na ahemfie otimukra na enyoma bebre nye be na ukọ Jachie ahemfie a wani beji pa wanya abotre siesie ne kama enu na chi enam ne so ama schools aba Jachie STEM school ya say ebi wo Jachie sisi amino kasa kra first na Jachie na nsuo ho eden ba nam ne so ama say pipe wo Jachie ama ya the card kra na ebu megidi se won betima akwa akohwe
why nyoma bebre okwe Jachie inner roads cry nam ne so ama ene Jachie bebia yagu kwan so ofa bebia yagu kwan so kama ti Baffour de why bi abo Jachie pa mrantie no so yetwa omunya oba ye mfie num ne ade ba kon ade asi ene so mrantie a omnam krom te say football ne ade ne pese ye Jachie te say Bechem United and he active football team yeah from 4th division within the last 5 years. Yeah, born modern baller, you do 2nd division this year, criminal care for the 1st division. Jachie United are so strong in Ashanti region. Obi odi football at TBN himself. Yeah, so Yamrantiano, Yacho Munyai, you had dear Beji woman, the football, a dear cat, a chrono boom, and the bubble ball a bedroom could use a chromas and Nijamba, Obi any aji. As soon as some dear. Bebre na waye because me ba na sem bebre na ekoso to the me kai say first the na me kono ho me report to haya na yesa me ko chia no ko du no wa no ne mpanyi foto asem o ka kira me say chief sem akoko so ha no me srew say udu na ibesifo na me paso nwie ko man asunye ni mu na kuro asunye ni mu no o man ntumpo nti eso me bai no me de nyama esisi fom nti elfa security sem ne die na naso oboae o kwan bebre so impuntu nyuma no nyina achi no ohene hunu se eneyi yemfa tu ene asekan ne kokon na emom enwumasua ekroma de nyame adaroma se fa school sem de o school bebre secondary school kwa obe enai e de STEM no ne technical vocational school no kan ho e de St Michael's Opera so kan e obe numa nansi akra na wo hwe Jachie man ene mpuntu ya wo pre titiriu education so wo pre se yankopon enam no so ne regional minister ene education minister nya be kan wo bom na wa press mpuntuo a education be fan ntuma pefra o Jachie man mu no e broso free adwada no be pimne activities be bria wa ya chese o kuri hu do o kuri hu tima na said o si edi ebuo ma akola ni panyi kura ni chese na hini a wodi no e be yankoso Seni nananom a Jachie dinhyehyɛ egu akwam didi Baffour Kwaku Amoateng autosunan mfinhyianum afahye no wɔnye nwumaso mfim na wɔn nwumaso mu no wɔde dwumadie stronko ayɛ adwemu nsohwɛ abonifra no quiz hyehyɛ so ɛwɔ Jachie na wɔn dwumadie mu no wɔn a osi akan ɛyɛ Jachie pramso SHS ɔsɛe ɛdetwum SHS ɛna bosomtwe STEM SHS na asa na dwumadie bɛhyɛ ase no Baffour Kwaku Amoateng autosunan ayɛ ɔno ntina dwumadie kɔ so no ɔde nsɛm bi na sei ena okaye school for a man mema and did that at the Mawubia so ye bibi we will free moi and ye was sending a chadia or bar there and our folk and the chow bar will get to me free itself for what an idea call and will be all will see the man about wait with the woman share free himself. Yes, that we play that and the two. Some is why now we're so far. Kawa, we did the answer. I mean, this kind of free himself. It's yes, it's a tear back to Muma. Abuafo bebreka ho ne ma dwumadie timi koso teacher any honorable Oseya Adetwum oye education minister Anareko Ampem oye chairman of TVET and afin so headmasters a wodeda asukuu si akensi ano ne nananom atena kunwa nyina de won anim nya beta dwumadie achi ma dwumadie eye fefefe Minister of Education Otumfuo Kyeame and program with Obidiaba na opi ni amema ni na mo fura kuna e ba yen Jachie-hene sa program we tell mo fura mo cha wa ba e fa bebre obu nyina na se na de ma o and the catch school for nse
Muntina Sanko for way in our body. If you want to win your home, I will send in the moon. That action would not be particular. Dwumadie no akyi no wode abasobɔ sonko ema ne odi kan ne otoso na afen so de otoso miensa na ne odi kan no ma 1000 Ghana cedis na otoso so gye abasobɔ de 800 Ghana cedis na ne otoso miensa enso gye abasobɔ de 500 Ghana cedis enyi sika we mu ko a nyama pii enso ka ho bia wode ma wona osi akan no na akan sei no ekɔ wɔ ne wiye no Baffour esa de nsɛmbiem etu dwa na odi tu awofo no fo sɛ hia sɛ awofo be ma on ani akɔ ma ho awa onwumasuamu ya bani ya nana no a na wo besi ya dan no enya wu se ya che se ni wa e wa e particular a oba wa batana e tumpo Pack TV, the pride of Africa. Baako a eka ho edi mu eye College of Education no ya hyase anse be say afini hyase enti kuro no nyina no ye ntoboa ene won so ne modern ba wo bo sele be ya kuro no benya wo pepa na yetimi ayidi ntoboa ya eno ye di sisa College of Education ti eno so ya de a oba yi na abreso ene so eba so sisi aye sidan no ye ne ay botomska ye sidan na dru etwasom enan ye sidi etwasom ye no ye nim se afin kwa wie no na ya bomodin na eno so yetimi adru soro kakra adru animu kakra Nana Sapon ebeka project a ekoso ewo site ha eni hia se amanfo omo ehwe ye nyina mo wo oman mu ni amano ni nyina mo behu project a ekoso ewo bia yaba wo Jachie Badaroma project ben ekoso yo we Jachie College of Education se Jachie Amoateng obi a wo hwe ni video da o shai Jachie-hene Daroma o ma ni SCB bi kire no Mira Centrofo bisa no o kan wo se wono de nani so ade hunu pa ne se obesi College of Education e de amane mai project a hunu kakra case he nyina Jachie-hene ene ne manfo butumu asika ena ye de ye project we me a megina ha mitua bi mitua manto ye afeso nso a ye bo afode eno a kakran na mpanifo nso aso asene eye education minister regional minister one say the bedrock of every nation, you know, education. And now, Oba, who Japas, Jachie from secondary school, GD, and we say, Nananum Shasi, a Jachie, Nananum, the communally Bassa, no Mashasi, and Nanam so Amayenya, a titu, baby, our Castle Budina, Nana Requam, more Professor K. appear or take. To say, a dino crowd cast or Buba, mint me Mubunina, and Dr. Bedusa, Munina, Jachie Pram so higher, na Munina, and Penifui on the cool school. Inti say, Nana project in Nasu, Nananum project, project, Inti say, Nananum et me a way, ama ene, ye cat titu, ye kagan and yina, nipa or share education so. Nessa one also called Jachie Pram secondary school, dear. And an identity, yes, I be before Frobio. Emma yense we say Jachie de o kan ya waka education eniti na ye raba ye no nani so ade hunu ni say obepeja College of Education e de asi ho e de amane man e de ama asanteman e de ahye yewura enuonyam e de ama bi aka Ghana man nyina enti school ya wo hu yi de e project a fully funded by Jachie man external sikabianka ho Jachie man ye ne ye diaspora a o me Jachie fo nko ana ye fund ye Baffour nani so ade hunu na wasanso we 25 acres of land edia to ho say school no dachi bia no se be kese ni bia ban bisum ana projects I hold eba na omo asisi dan edia susu ha watiti committees a wode ahye omo nsa omo na ehwe edidi dwuma nyina ti ye se twedi ampone ye sa manfo say omo mra meboa ye na ka afise na ye beba begina ha sei no na ye school yi ye timi awie sanse last day ya na ye sha ase na ye kɔ yenim kakranka nti ehia adofo sebe ba akufo nsa enso nyame ni kata ti Jachie fo mo akwantuo mo Jachie a obi o ba bia wo ahoden no unya cement ba akukura de ba
yɛbɛsom ni adawase na enim sɛ daakye nso no wo nso betimi do nsa asi obo sɛ Jachie education college of education wo nso woka ho ɛne yɛsi ama na yɛfɛ saa college of education nyame adom na motumi wi a ɛde adwuma bɛba ɔman no ɛde adwuma nso bɛba kroma ɛna kroma mmranteɛ ɛne mbɛwa no ɔmo so bɛnya akonya atonya kɔ saa training college adache ɔbae wɔne sɛ aha education minister ha no free regional minister to free and kwan we so na Ashanti chairman MPP kwan we so na we dey free enti obai wo do mu nyina ya baako se bi obai nsa serious se abai mu epe bibi dia ba okrum na omoba no mu busa wa asase na nje bi mo ma ana mo ye no mapa ma okru ada mebo enti obai omba no ho a onyansa se ni bi mo nyam se yesa nya stem bibi wo nya stem wo okrum ase ya or say I'm on Masaya Park and even that crano almost a day like training college, I think it's a college of education. And no could you saw more than normal call Mosha says so mosi. That means about the 2 minutes. Oh no, the babu couldn't hear. And I'm sorry so waboa mofra pii every school mu e free mofra mu into aso school mu any impo suapon mami wui be 2014 mu many nyan ye makomako 7 ti 27 ayi mu na ABC ahini o Jachie kromia na me yese me dem ho bo mfefo na maso na Baffour Kwaku Amoateng ahwem ti me bae no me dem ho bo na boa me o hwem school o dem ko to school one Anglican school mama ko JHS do JHS so me wie enso ase minima de sa ti ga se na mesu adwuma na ase yo but to dem ko to primary work adwuma school ni bae no wasaka se da bi ti ba sa na ase me sa anko school sa anka primary work no ti ba sa me ko school usas o say do twum senior high school ti ho na mdidi mo na mde do form 3 mbetwa wasi ti mam do wu ya chintu Baffour Kwaku Amoateng na ahwem ya besisa me ti Nyankopon insha no pa won na ere matpi amata bacho kwam de ba da chanti eye mo fa blapo na me akura borni ade wa ya mam na bro ma dwini mentiazu because me kan inwi school o de mako efia metna eda me dem mi chala ibi insua mi djale mi ko chase kana me school ma boa me school atanu bank ade bia she me ko school ene mi tra mi nyina o na fam woka patema me nso ma me de metna via ade bia me ko ma me ncheno dinga se na wa ya di na first na me disesi but nyame adum ene na ada moment ene metima yesi na kamtema me chen a sa me se kam jot nam di o mam like mudi ekwa boni se mam di no jot ni sound club akon safo do hena ya mam di bebre but the edimu ne se ade esombo ne se on se ene no se obi enye obusuani na otene nchen a e different nanso ohene de ono wa fire nse ono ankasa ne yemu mma de ode ono ankasa edi ekura na o yede oyi amaye na ohwe ye ntise ne mapepepe nti I hope say no nko akura ne ade ayede esombo a ewo mu pa me ba ha no so mabenya enema bebre mabesua ade culture no mabesua ne makaka mabesua amamre ne amane wa asantema mu ha na me ba nso mabenya nimde kakra nso yede wa ha sa pepepe ye kasa ye dana sede a ye ntimi dana sinwi efize enipa titu sa na owa komapa edido nipa sa no enyini che na ye dey ye pe ede ama no eni apomuden efize apomuden eni nyini che ena ebe kire nipa wa nkasa won kan kwa ye dey okọ edumre bi ma me ma me be free na me she dey nyini bi asa na me so me ko school ewo Jachie di etu ti mi be wi school na se na for 7 near na school crowd me ni se da nye ho ana me wo fa no so yo bi a school die ene ada se wo be ko
Bisa school pa de unko school pa ntimi ntra na nchen. Tino e ma me bi wi JHS e bai. Timi wi JHS na results ne bai no. E doso ono bisa obi a school obeko. Ti make asemeko da pass Jachie Palace. Ti di ma results ne bai. Ana me koi. Ono na de me koi sikasemu bibia sempa bo akra me she books ameto bibia ono a mai bibia ti school no de o cheze yidwane kra se na ani anyinyi ti na school mo to de bia yidwane ti udwane be fi kra na se hu nanim ana hu ne ka na ne wope ba bi do ti afa nya sa no ne wani be ye nan wo fi ade a ontwema de metima ka kire na se nyame ne nananom enhyira no e woni nyuma pa oye ehu omu nhyira ne pa me die mini hwe a me ka kire no nananom ne nyame enhyira no nto no nkwanem no ntimi ni na heni no enko nanim emre bi atwa na school ni na me ko school be 2015 mo na me wie GHS na me wie na man to aso da si ye ne Baffour Kwaku Amoateng otoso 9 na hen kwafo na ye boys bibiri ni wo nti ohun se ye num sie ni de ye timi anko SS ti akonya bi bae no ye anko SS no antimi amfa ye to nu hu sa no ano ye sade a ye sa be ko school ni bi to ka kire ba enam kurase o she ne ensema won ka kire yinti no emienso ejitu ana ekọ school ni bi me sa ekọ starte ni GHS ana ekọ ya ni wi GHS no ti wi GHS no no a ese wasade be ko SS ana ya ko SS na sabi ye ofana yi a ye ba be twere etumre bi kura na school no untimi unko uhuna na wudwane ba onu tire mu se school ni de ya bra bono pes wo de obede mai nti yenyene ye hunko to ye ya shinkran ya na no school system de se won nchen sa yen kwa pa se unko school de ono ontwema so be twema pa so be tan nchen wa bra unko school debi ono bi won nchen bia ye na ne unko school no kura no se ya be ko school ai bibi to bi won nchen bia obi a owie school a o si a wo dachi eni omo a omo wo school mu so omo so ba bi wi mini hwe ka me timi nya hwe ma no nemu de me waka se nananom eni nyankopon inhyira no omo ma no dachi so nyiri nche omo ma no se nyiri che pa no an ye hwe se ba yesuku yi eniema nana aboa yen dia ye Baffour Kwaku Amoateng IV ye ne nyame na dum obetena akonya so wodi ne 5th anniversary, that's 5 years on the throne. Waboa pa school yi ni ye wole ni ye boy trimu pose ye be wole no, especially back in school no one ne wo entrance ne pe na e ba say ye be say ye wole na eboa na etimi protecting school emofra no nana edi makotene ona ehyaase Baffour na ehyaase etwa blocks ema ye de to wall ya enne nyame adom yetimi awole school no yegusu a ye wole a yenwie ye ya wole more than half of the land mass. This a basa akwanya na security of the school nana aboa papa wo apamudin mu nso no waboa ama won a wohia mwa akọ asopiti anase mpo opese okoye operation mprempi nso ode mwa hodo ma Jachie Pramso abanyare sabia eni mpo Jachie Health Center nyina wo ma so te se sabusum we mu no odi ne mfie no ntimembra ni emeta na chi nisana ati yesu ye preparation say reba ni abeta na chi na de oyi bia no edina ja bon chi dom
Obaye so oye ni ma bebre. Oye ni ma bebre. Free adwada no bepim ne. Activities bebre a waya say owo kuri hu do. Owo kuri hu tima. Na said ye o si edi ebuo ma akola ni panyin kura ne say na hini a wodi no ebe enkoso. Baffour there when you become a perfect gentleman and as a kasapi but the senior issues are also way and anyway or ye or more say a do we know so pair the bien who a bit in a cynic crime or better say obey inti can say or you go getter Bedia kunye pundujuma de bebre koso say sisi akra me dem ka say nimfienum pepepeni na Jachie kura no yo baby ho efe prenyase o si toilet kura 10 20 sisi ano Jachie wo baby kura before me papa wu ye na ono bedi agwanto Jachie ahemfie no esaye for 6 years pe no dan ko bugu yi ese se mo ko ma de why no puntu de bebre ne penso yi na ese nya asphalt e wo Jachie o kura kunuma baby egu asphalt kama ni nyina ne penso yi tin puntu nyuma de bebre na yensuo so ana ye no mo Jachie na asai ne nsuo ne nya adwuma oba ye yae ne nyina ye se nsuo eflo obi afie o pese o tibi ko ofie timi tweko nti puntu nyuma de bebre eno we ne wo Jachie ame ye beka pipe yi ehu asem na mahu so okuta card bi we den card no den adwuma na edi pashe adwuma edi ni say yo man Baffour abrochirifo na Baffour da roma na nsuo hu odin to madam on beye maye no isi fe bi prepaid udi shema sisi ana ye de na ba esa number de se nye de emba be nsuo no so dia number wa sisi ani na be ba percent ni ya be de pesa nti se u use ana what credit na guso wow 5 cedis times go pay bia 1 cedi prayer dey egu nti se anu udi bebu be na be sen o to 1 cedi a bucket ni 9 nti anu so be so bu nso ndi a card o de ba ya okay ene de be ne se ye experiment enchi amanfo se de card ya o de shame ana ebu nso no o de shame ana wow nti we no free mu a enu anu no me dey shame oh okay nsuo na eba no we dey abefo nsa no pa na nsuo no ejai I think say we be first of its kind wo say nya Ghana kura santimamu dey we first of its kind oh nikasem wow na dansem kura na wo ka che Baffour abra wo di mfie dey why dey pa obai why aboa yen titu ko emebru so yes ne ayimu de mo de aboa de e ka se e kan inti bin ka ba seda na ye de se me bo ne ho ban mo bo ni bia de enturu mai why dey pa me si mi dinero e fa ba police for asem do na ya che Lucy be gam dia police for asem do sa na obi ani me inti bi ka police for asem ya kora ko do be de na o he Baffour amanfo kan se odonipa o kan nipa bom ni ade se wo yi asem ba ko na me nu bi aka e de Baffour ho adanse pa asem be na o me de me family de Baffour de oye mame me ko na bet wo mo makọ na num de wuchi mi kodi a do pe bi oba ya de oba ya mame ko de me de kwa ne say soldiers Jachie nipa be 10 abo mo nya de mu soldier yan bi de ku mi apanti em se me hu no Nana ba yeyi ode animunyam sonko aba Jachie akonya no ho ama enei Jachie aye krabehwe me se oba ye ne sunsun bebre abeto Jachie kuro bi haso ena ma bebre ena eba wona ne peso amini se nyankopon ka ye hunti bibia be fefe me so me de mpaibo ebe ta na chi se na hini ebe ye fe na ye jadi mpa asana oba ade enna ode maaye no eduru so ayakọ Baffour din na wofo de ma no ye Peter Opon ye wo no wo osana bosomi a etoso aduonu baako 21st August wo Jachie ofri ne suku ase wo Jachie otoa so ko Jachie pram so ana afi okoye 6th form
ɛwɔ Ɔsɛkyirikwie Secondary School ɛfrɛ Kes. Ofiri hɔ no, ɔtoa so wɔ Christian Service University College. Ana afei ɔyɛɛ ne masters wɔ Kwame Nkrumah Suapɔn no mu. Nifie dudu nyinaa ɔde ayɛ adwuma wɔ the banking sector. Ne kɛse paa wɔ Bosontwe Rural Bank. Ɔne ne ho kani ɔhene yere Mata awɔ emamu nkron. Baffour ye Anglican Nimapa, our son with Jachie Anglican Church. Yeah, once I die, Baffour wanting once I die, and I did not be woo. Yeah, once I do, I did. Yeah, once I die, Baffour wouldn't panty, once I done, and I did not be woo. Yeah, once I day, yeah, once I do, I did do be woo. Enam so pe nkabom no sa ye asomdwe pefunti ekamia ye se obi adi Baffour ho adanse pa wosade Baffour wo kwasunti na na wosada na na agida bewo wosade Baffour ni adonwa Baffour ni adonwa na na wo kwa ni adwa Mani trinkwa Israel nanum nshira mani bebre ni nimse nyoma papa bebre woni mu a opese oye de boa Jachie man ne bi ka santeman na ka Ghana man ya mesra nte nyananum ni Nyankopon man kwatenten ahoden eni bibia obehia bia ma otimidia ya boa Jachie man ne asanteman ne Ghana man Jachie-hene Baffour Amoateng nana wonkwaso Nyankopon ma Baffour nkwan eni oduru na bi nka ye nyina esanse nana brebi na one ye kasa mse mu beye ni interview no bia o se nana me kura meba no na ebis de o ma me haya kura 5 years nyame ma no nkwane ya hoden o ma no nkwatenten o ma ni nyansa o ma ni ndie a o de bebo Jachie ma me bia kan santeman because on one side Otumfuo Kyeame nyina pani santene na Kyeame nyina pani ni Jachie-hene nti da bia na ye bompa Jame ma no kwatenten o ma na dwene o ba ni nyansa Onyankopon ma ni nyansa bebre na o fe ni Jachie man anim na ni titiri se Onyankopon nhyira no onhyira ni nyansa onhyira ni nimdie na fe onhyira ni sika nso se ni se de sika na chekere o man me man ni trinkwan I wish him the best of life years ahead of him. I mean, man, no quantity. A Jumana or the Sinani Sunu. I mean, man, I want to manage man and connect. Yeah, but can I say, I mean, Tununquam. No one to know damn, but so said you were your crewmanoa. Now it's here the crewmano canoe. The chess on person, he in the transfer. Now, or yet, Puntu or crewman of court anymore. Nti the best body Nyankopon say na dom ni bo no o man ntnase nche mai na ne ho abakuri ne ya ye ne de no so ne ho abaye so mfa so nti say ebredru anafia so na so wodi ne faith anniversary dia next say me de metimi aka ne say nana pia Nyankopon hira nana Nyankopon won to ne kwanem no koswa moa no na memu no enye kabehwe entino senne no so enya mfie ndumu a nyame na aye eni nananum samanfo na ataneji tie mani trinkwa ese nyame se
onka ne ho na ontena konwa no so emfie bebre se de ne me medi mfie aduane ya me meda so tisui ono so so woni akonwa no ema ne mo sa no hwe Jachie kurumaye enti emfie enuma watena konwa so ni ebe ma na natri nkwa na ya hye den ni asre Nyame mpa ya ma no se ne be ya obe ma ne kwatenten no ma na hoden na wotimi adwempa ama Jachie man na ye nyina yetimi akoyani na dabi no amofra na eba no ba o meka se nananum bi di animu a oma medi abro omoso dwen oma no nana ya ma otrinkwa de meka che ana ba afo a wotoso na ife onkoso anu nkro ni gidie mu na irade ne ne bo afo ne de bia me kom nkotodwen ma besire Nyankopon kwatenten a ahoden ahye ma so mfa endom no na wo mo kwan to de bia kwan na ema no wona hini mu ontwe edom hwe puye ne atoye tifini ana afo ahyase ne na wieye o ma na hini enye fefefe o ma nwuma emre kureiru na mante ne mabawa enye binye na de bi yakase na ba afo bedi ade no o ma ne ma bebre sesa ye bebre ebe Jachie kubi Pack TV na also Bianre Pack TV, the pride of Africa, Ghana and Ashanti. It was so Bianre Pack TV. It's a woman that chile Amambre, Asante Amambre, Ghana Amambre. It will Bianre Pack TV. Says here any dia abaso, ya yina, yefe, ye can't answer. It will Bianre Pack TV, the pride of Ghana, Africa and Ashanti. We are the pride of Africa. Give you all that you need. Pack TV, I bet my mother sian. I'm running your cake at home. El futu sami and dear. You bet my mom, I'm running so. We are the pride of Africa. We give you all that Pack TV, the pride of Africa. I was your phone in a mixture. From a Kwame Edinkra. Oh, share Pack TV, Nyansa wom, Abakusem wom, a DJ wom, a Disian Bebre wom, Yana Yamere, Nasian de Kakra. Oh, Pack TV, Yanina share, Tibo Modern Worship. The pride of Africa is Pack TV, preserving and
pride of Africa. Oh my God, Nama! When you crop out the person, you come in Pack TV, the pride of Africa. Me say adwa gospel him amagiata mani ase wo so gita wani ase na ya hwe adesua ne nimde bebre wom anasesem anwanwasem mesrew bomodin a nefa to Pack TV na wo behu niema ekoso Pack TV eno na eko Pack TV, the pride of Africa. Allah. We are the pride of Africa. We give you all that you need. Pack TV, the pride of Africa.